Manipur lupa koti kunito changna iri spoon silk mill atubra saragani hana silk expo made workshop on silk samagra hongdok ki thoramda Union Textile Minister Smriti Irani na fongdok rei. Manipur Civil Services Combined Competitive Examination 2016 da khan khraba candidate Manipur ki answer script athu matam da miyam mamang puthok na group of aspirants na MPSC ki pung sinchilakli. Justice Lano Sungkam Zamir na Manipur High Court ki additional judge o wasak lokre pannu na leba casing hana lotion na bahon na ganihana Justice Zamir na fongdokre. Amasung ikang thokton awab tabar lawi singda mathau taba water pump pimir na Agriculture Department ki thawrang lai rehana Agriculture Director PH Rajendro na fongdokre. Ma'am kurum jari adom ne ingber bisam pack news ne hauze pungza sabab gamaroi ba pausing miam na pijari Manipur da lupa koti kunito isangna iri spoon silk mill ama atu matam sarak ne hana Union Textile Minister Smriti Irani na fongdokre textile gamari lena na Manipur lenga na pakalak ba thawrang singda pi ba yab mateng piner na ba same sari hana su India da nupi lakta gi an textile minister oidibe Irani na thajaba pi kre Manipur lenga ke Department of Sericulture na sinduna sangai pat leiba Manipur Sericulture Project Management Complex nga sidagi hodok ki ba silk expo made workshop on silk samagra hodok ki thoramda Union Textile Minister Smriti Irani na fongdok ki bani Union Minister Smriti Irani na hai mill asi san na center dagi sentang hek pitharak pa matung tha amagi manungda silk mill adugi uref yung tamgani hana Manipur lenga na thajaba pi bagi damakta su nungai ba fongdok ki ngasidagi hauna numit humni sumna satagada silk expo se Manipur ki Chief Minister amadi Commerce and Industry Minister yauna Union Minister Smriti Irani na hongdoki amasung expo sida utliba silk stall sing yeng bagaloina na yamna ningthi jana silk product sing puthok na ba laingang na hodna ramba made fi service sing potok sing urub da Smriti Irani na apen basu fongdoki nakal marom da Manipur gi yelongai dagi leraklaba silk haibade muga lang sungnan na bagi sana pathap kaya amade lamdama sida sajaba muga lang sungnan na batongan tongan makal gi masin sing urubada Minister Smriti Irani na angak pofongdoki bagalona na Manipur da sejinariba lamdama sida sajaba lang sungnan na machin sing ase India pumbada matau taman ba yana na ba hona gani haibu wafam su fongdok lamki Ngasigi Thoromada Minister Smriti Irani na Manipur ki tongan ba district sing beneficiaries sing da direct benefit transfer tawduna pangpam tok percent from sing phangan gani habu wafam su thamlam ki I witnessed what potential domestic understanding and technology of silk can deliver, be it a sonar panel run silk spinning and weaving machine indigenously produced or a battery operated machine. In fact, given us in the government of India many prototypes to study and help emulate across the country. The government of India has recently commissioned Eri spinning mill project to the tune of 22 crores. That this mill will benefit local farmers and weavers indicates is the efficacy and the speed at which the government of Manipur and government of India in consensus have worked together to strengthen the industry. We are hopeful that in conjunction with our financial services, if the government of Manipur can substantially increase the outreach of Weaver Mudra scheme to the weavers of Manipur, Ngasigi Thoromada Chief Minister Nongtum Birena Tavakan Subgi Hanabi Tamduna House Putok Mugagi Potok Sang Asidagi Hena Putok Rabahona Sayana Miam the Apple Toki Mark Nahai Sai Karagi Mamangda Matamadu the Palamba Lengak na Miam Tabak Soner Matik Sab Taurang Taubiram Dabagi Tabak Subgi Hanabi Matamkara Manglu Rabasu Hausiki BJP na luching balangang na center ma state asidat lak patagi miyam gi thabak suner na thawrang kaya pakalak pasagi matakta work culture lehen na ba hot na mina se habo from tamki
Manipur lenga ki Commerce and Industry Minister Thongam Bishwajitna textile handloom amadi handicraft ki lamda karigumba award pa lakpo matamda center dagi ayan miyeng sangbiner na Minister Smriti Irani gi pungning jingshin ki loinana fi sabi singda lang fangna na ba center na haudo ki ba lang pibag scheme gi makada Manipur da fangliba lang asi lairiba fi sabi singi masing asiga sana da maram na lang pibag sang hengat pinana ba Minister Bishwajitna Smriti Irani gi mafam da takshin ki loinana Smriti Irani na su Minister Bishwajit ki wafam adu soidana pangthokani thabak to ontokani habigi thazaba piram ki Culture is because we did not give the chance to do something. There was no avenue, there was no farm, there was no platform to perform. Adugi potune kwede thenera mise. Adu ngasi the NDA government in the center, Prime Minister Modi ji ne hek lakh matung da ngasai hai do. Last UPA government it was only 2.8 crores, but whereas now 800 crores. You make compare. Last 4 years the 800 crore thade but UPA ki last ke the 1 year the only 2.8 crore kapira me hai. When the scheme of the ISS's launched, but the allocation for the state was only 200 to create more job and to make their better livelihood. So we need to provide a loom. So if you kindly look into this matter and increase some of the looms for the weavers. So Madam ji is saying, so it's done. Manipur Civil Services Combined Competitive Examination 2016 na khankraba candidate marifunito gi answer script athu matam na miyam mamang putok na ba Manipur Public Service Commission ki pungning group of aspirants GOA na singsilakli wafam masing asi Manipur Press Club ta pangthok ki ba press meet amada GOA gi convener kaisam kisan fongdora ki bani mak na makha taraduna High Court of Manipur na October gi tang marida numit taramanga ni gi manungda khankraba candidate marifunito gi answer script sing miyamang da puthok na ba khangan ki loinana Manipur Public Service Commission asi mathau fajana taude haiduna rai taraduna fine oina lupa lising manga thinner na su khangan ki hana fongdoraki High Court na su kari gidamakta answer script asi pithok tribano amadi kana kari kupsan duna thambagi no Haiduba asi wapam asi babu mami tai haiduna High Court judgment asidasu uba phangle haijening wapam amana koi group of experience ki maikai dagi MPSC gi chairman da thamjaning badi art court ki hajiti court ki verdict su labani na answer script asi yamna thuna pithok pirakna ba haiduna ma ki pungning chingsinjari Justice Lanu Sungkam Zamina Manipur High Court ki anaw additional judge oina ngasi wasak law bi thoramadu Chief Justice Ramalingam Sudhakar na luchingduna singmerong dalaiba High Court of Manipur ki court room da pangthok ki bani paumi singa wangang duna Lanu Sungkam Zamina panduna leiriba case kayabu hana loisana ba hona gani hana fongdoki panba yabade Lanu Sungkam Jamir Guwahati High Court ki additional judge when a thau purambane adumana Government of India Ministry of Law and Justice Department of Justice na haukiba October ki tang taruk ta tholokpa order mi matung ina Zamibru anaw thaudang asi launer na bagidama khangala kibani amromda numit adumakta High Court of Manipur ki additional judge odamba Justice Nomaikapam Koteshwar Singbu Guwahati High Court ki additional judge when a thau pur na bagidama central government na khanghan ki Laikhidraba ipa ipu singamadi Manipur kananabagi yaw da thawai thakraba thawbi singi mafamda langbal thagi aroi bahai tha lai thabagi thoram ngase United Committee Manipur UCM na sinduna ke krupa ta pangthokre loina Manipur gi apun magi sakamda makhal amatagi ahongba laktana na balakliba October 13 da tidim ground dagi khumal lampak main stadium fawa miyam gi oiba khongchap chatuna miyam gi oiba apun ma firepa ma lawminarga ni haina UCM gi president Sunil Karam na fongdorakli
haitha leitha bagi thoram adu mari lenen sudil karamna paumi sing da fongdor kibada ngasi gi numida sin lakpada manipur kanna hona bada lamdam sida khundari ba kanglup khudingmakna apun bagi saktam sagat minaduna hena nungsi sanaba purak oida san hoina fongdor ki loinana ngasi fawbada manipur gi dama thawai tha ki ba mioi tara nipana sahi tara taret manipur kanduna lakle aduma ko sahi kun ma thoi phajil badnaga peace talk numberam oiduna manipur gi saktam da akai ba lakatra hai bagi fiba ma ngasi fawba india government chathadun lakle maramasina manipur kannana bagi damak united committee manipur na changchila pa thabak thoram sing da lepa laitana miyam support to view haina so appeal tawraki miyam apun bagi ba phire ba kak lawra kanda hairi ba wari pasina अखोगी प्राइम मिनिस्टर अमतुंग मरी लेनरब सिंग द थारा काना मणिपुर के अपन बगी सक्तम दो अखोई ngaktuna leiri haibagi wapam ji takna bidamata अखोई चावरबा अदुगुनबा खोंगसट अमसुम यांगे मिफम सिदा लमदम सिदा लेबिरिबा फुरुप कांगलुप खाइदना धर्म की खाइदना तोंगानबा लनाई के थबक तौरिबा गवर्नमेंट के थबक तौरिबा पि महिलोइसंग लेरिबा पुनमक्से सिंथा लेपिरगा मणिपुर कननबा तंगाई फदबने खलकाना हिरम खुदिमुक्ता सेक्शन खुदिमुक्ता लबिरिबा अखोगी मियोई खुदिमुना रिलेसी सरुक याबियु मियामगी अखोगी लाकननबा अमसुन सिलांग मदा थरमदा पसेन थुंगेबा थरमसे संगदबना मरमरकाना लमदम सिदा लबिरिबा पुक्सेल चारुबा सिंगसिना अखोइना यूसीएमना डोनेशन लाखप मतमदा सेनगी मतेंग अमसुन पोर्टकी मतेंग पांगबिदुना मोरली फिजिकली सपोर्ट पुनमक तबियु हाइबा मियाम अपुनबगी होइबा Masa singduf more na sindu ngasi ahumlak suba langbal haisoi kat pagi thoram ma more da laiba maitai sangle na pang thokhrei khujairok turel da haisoi katuna more gi tongan tongan ba hiram singda thau puramba laioi khrab singi mafam da ikai khumna utki मपाल लमदगी मिटोप मियानचा क्या चंगसिलक थिंगननबा JCILPS मणिपुर चंगसिलब खोंजंगी सरुका मोइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोरबुंगदा JCILPS की यूनिट म हांगदोखरे यूनिट अदु तोरबुंग कम्युनिटी हॉल द पांगथोक पथौरम मदा JCILPS की कन्वेनर युनामचा दिलीप न हांगदोखि बनै JCILPS की कन्वेनर युनामचा दिलीप न स्टेक होल्डर कया मसुंग मणिपुर लेंगा कपुन सिंदुरा पीपल्स बिल लम पास तौखरे बिल पास तौखरबसु असम दा NRC सनरक पना मदुदा सिटीजनशिप ओइदब मियोय कया मणिपुर द चंगसिलक थिंगननबा खोंथांग अमनि हाना फोंदोखि People's Revolutionary Party of Kangleipak Progressive की फिंगांग लानमी लिंखत की बगी सही दिफुनितो इसुबा गमरी लेना रेजिंग डे की थोरम पांगथोखरे लोन थिंखरबा लालौ लुबसन थोको चिरोल मगी मतुंग इना रेजिंग डे की थोरम अदु लुबसगी जनरल हेडक्वार्टर मोबाइल यूनिट सिंग चेक पॉइंट सिंग अमदी बेस एरिया सिंगदा लुबसगी मकोक थोंबु ऑफिसर क्या सरुक यादुन पांगथोखि हैरी लुप खक्तरेतना रेजिंग देगी थोरम अदु तोंगान तोंगान मफम सिंगदा मियाम गलोइनसु पांगथोक मिनखि हैरी People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripaki Nifumato Subama Pokumon Thorum Lebak Miam Galuna Mafung Fana Pangto Krana Lona Tinkrabala Lubasin Toko Cherola Gimatung ina Lubasigi Nifumato Subama Pokumon Thoramadu Lubasigi General Headquarter Transit Kemba the Atopuma from Singda Pangtoki Hari General Headquarter the Pangtoki Batoramada Lubasigi Firal Sinkatuna Mapo Kumon Harautayam Fondo Kibagalona acting chairman की पाउजेल सु पाथो के थौरमदु की मनुंग चैनल लुबदु की कंगला सेम्पुंग हाइबा मैगजीन की मरी सुब वॉल्यूम सु फोंग की हरी विष्णुपुर कमांडोम सुमा सुब जेन के राइफल्स के अपुनबा कांगबुना कांगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी KCP नोयोन ग्रुप की कादर ने हाइबा मियो यमा फारब मियो यदु वांगु साबल लाइकाइक इरेंगबम गीर चंद्र सिंह सैनी फुतरुक अपोकवा जीवन ने विष्णु पुलिस के एडिशनल SP ऑपरेशन की मखादा इंस्पेक्टर बी लुंटांगना लुचिंग मकांगु ओदुना नंबोल कैथेल दंगा सिनुंगतल पुंग अहुम ताव मतमदा क्वेश्चन दुना थी बुहुम की थबक सथबदा गीर चंद्र फावंगम बने हरी फारबगी चंद्रदगी MPP की प्रेसिडेंटल पल्लाक कुन की डिमांड तबगी डिमांड लेटर अमा MI फोन अमा गलोना फंगबंगम की हरी
Thawbal Commando Musung Kuntaruk Suba Assam Rifles ki apun bakangbu man nongmay musung yam laba nongmay maru kaya fagat pangam kray Impact News na fangu pau dengan sa pung nipan makai tabu matamda Thawbal Commando Musung Kuntaruk Suba AR ki apun bakangbu aduna district adu ki ingawruk turel ki torban dagi nongmay amasung nongmay maru sing adu fang mangam ki ASP Thawbal ki makada ASP Operation Sasidanandana luching bakangbu aduna singa tainab turel torban da thibo humbi ki thabak sa matamda Heckler coach amasung M16 rifle amamam 5.56 mm gi nongoi maru listing amaga chaum marifu mari camouflage furit ama lonena khongrau ama Myanmar gi selo ne lupa listing ani bulletproof vest ama fangba ngamki khulai sing adu kanana lolam mano karamala lup ki oiga dage habado hauzik fawbi oina de khangma ngamdri National Institute of Rural Development and Panchayati Raj NIRDVR Hyderabad na National Commission for Women gi sentang makada Manipur gi tampak district singi election na mai pak gabunupi singi maramda survey am chathakre ngasi Imphal Hotel pangthoki ba paumi singa unaba mada NIRDVR gi project research associate Dr. Rimki Patgiri na hai handa ki survey asida fanglakpa field report asina Hyderabad ki nupi singna election da mihut Ohelakpa matamda mateng pangani sahi asigi April thadagi October mari fawu chathagada survey sida lamdam asigi nupi singna matau karam election na mai paktuna sakti pairak page haibagi maramda kupna thijin khihari Ngasi pangthoki ba Manipur University Staff Association Musagi Emergency General Body mifam amana haukiba September kun gi ahingda MU gi campus manungda security forcing na chathakiba thawung adugi matangda provisional terrorist ki maung sathakiba agitation haiba wai sijinaduna MSRD gi secretary da ikiba cherol status governor amadi chief minister da SARS taukiba adu yaning da fongdoki Mifam maduna fajin kiba Manipur University ki oja amadi mahiro sing condition amata yauduna thadu oja sing gi mathak thamliba suspension order withdraw tau university campus thamliba security sing lauto hauzik university asi campus thogliba pamdaba thodok sing asi solidarity youth point hayeng October 10 da casual leave low haiba warep sing asi lowki hari nakalam romda Manipur University ki professor VCK Yugindrona chief minister amade governor bu lan lamjing duna miyam da lan won Satharakpa Mathong Huktaba Thawongbu Manipur Pradesh Trinamool Congress MPT Sisina Thokpa Chero Lamada Akan Mamong Yaning da Fongdorakli All Manipur School Students Transport Association Amesta gi ahumlak suba Amesta Dev Palan Thoram Laklib October Taramadi da Pangthok lagani Palan Thoram asiga Marilena School Van Service Thoramba Laikhidraba Singi Ayekpa Mitamda Ikai Khumnaba Utki Wangkai da leba MSTA gi loiseng da pangtok paumi sing unaba MSTA gi General Secretary Jimmy Tongramna Pisum Thong da leba Yaifalam Jing Loop Community Hall da pangtok ka da Thauramadu da Bosema di Kosem na lauki ba chahi asi class 10 amasung 12 examination da Mark Wangna Mai Pak laba van service tawri ba singi macha masu sing ok pagi Thorama masu pangtok kani hairi Tang Taraji Rims ki blood bank amadi Lifesaver Manipur ka khusam akoi Rims ki blood bank da blood donation ke mam pangthok chakadori KMC da akoi ki MSTA gi makha da leibiri ba membersing akoi ki van service tawri bi sinau sing da natana volunteer me amna blood donation KMC da saru ya bigani habegi achet pa thajo dum tanga thamjage Manipur board na lawba bosem amadi kosem na lawba akoi ki class 10 amdi 12 exam gi first second third topper ahum jimaga van service tawbiri ba isil nau sing sigi masa sing da 1225 topper manung chalakpa amadi 80 PC abab chatwa sing sida koina khudol pot tambagi thorom ma ko yauri tober gi tang taraga mari nongajing nimichi dadi akoi gi ban blockade na ching bisi tawbidana ba akoi gi site gi appeal tawjari Chief Minister Bangloda hayeng pangthok ni toramba Hill Leaders Day gi thoram miyam gi numit ka punna numira da pangthok lagani hari thoram animak punna pangthok minna ba numira ma athu matam da lep lagani hana Chief Minister Secretary te gi thokpa chiro lamada khangalakli
Scrub typhus haiba mirang makhal na chikpadagi sandok palaina matau karam na ngakthokani haibigi matangda wakal taminamgi thoramama Bishnupur district ta ngasi pangthokre wakil taminamgi thoramadu Fubala Gram Panchayat Medical Department NGO singa masung mafam madugi mahira paibi singa kushamnaduna district adugi Loktak Maru community hall pangthokibane Thoramadada resource person Ukema district adugi surveillance officer Dr. Rabichandra na scrub typhus haiba mirang makhalasina miyoibda hek sikpada Mioi adu khudak ana layong khanghan bangamde sikraba matung ningtham sanba kok sikba arum hoba haksang sokta bana chingba makhal makha kyagi layong sing mathang mathang satharaktuna mioi adu wakal manglakani hari matam sana mirang makhal aduna siklabadi test tokthokuna hidak thahobo fagan habu wafam sufong doki Miron binupi singkhakta gyoiba mega health camp amang si fangthokre state health society amadi district health society Technopol kushamnaduna pradhan mantri surakshit matriva abhiyan gi makhada camp asi pangthokpane sub district hospital moreda PMSMA gi makhada tha khuding tang mapan da pangthokpa miron bi sing lemna laing bi camp ki manung chananga si Indo Myanmar border da leiba more town sumore akoi bi leiba khun kya da leiba miron bi sing layeng ki Kemasida State Health Department specialist Dr. Singh Kaktanatana private medical practitioner Singh Yauna gynecologist specialist amasung radiologist kyasu sarugyatuna laying chathaki Kemaduda Mori amasung Mori gi akoi badalaiba khul kyadagi lakpa miron binupi chani henmana lemna laying baduda sarugyaki Kemaduda lemna hidak langtak piba lemna ultrasound test toba amasung atopa makhal kyagi test sungsu lemna sathaki Manipur ki ningthau waramba Raja Sri Begachandra na laikhidabaga mari lenana numit humni chumna chathagadaba sani kullak suba ningsing thauram ngasidagi Uttar Pradesh ki Mathura district ki Radha Kunda da leiba Mira Manoranjan Dharmasala haukre Raja Sri Begachandra Cultural Foundation Manipur sinduna Mira Manoranjan Dharmasala da chathariba ningsing thauram haudokpa ki thauram adu saruk yakiba Mathura district ki district magistrate Sarvagya Ram Misrana Radha Kundagi Mafamda Rajasri Begachandra gi matamdagi hauduna laisang kaya lerame masina lebagas da apunba made amatoibagi cultural unity lerami haibadu takpani haiba wafam phongdoki Thauramada laisem sana jaubuna Manipur si mindi India mane Manipur si masagi oiba ina khulaba cultural heritage laijai maramaduna masibu yakatuna thamba made promote to haiba si ngasigi mirol na yamna chauba challenge amani phongdoki ngasigi ningsing thoram haudokpa duda Adivas God Puja Arambha Tarpan Katpa Rajasri Vegachandra gi mitamda hailai katuna laikhidrabgi mafamda ikai khumnabagi thoram sing pangthoki Numidangi matamda Rajasri Begachandra gi documentary film utpa Manipur Nat Sankritan Pala Solom utpana thauramadu gi mapung oiba saktam oiki हम लोग जो भी हमारे मंदिर हैं जिस भी प्रदेश के हैं जिस भी राजाओं के हैं चाहे मणिपुर के हों या राजस्थान के हो जहाँ के भी हों उन मंदिरों की सुरक्षा और संरक्षा जो लोग भी करते हैं हम लोग उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। अगर कहीं पे कोई कठिनाई आती है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे संज्ञान में लाए, उन समस्याओं का निराकरण मैं स्थानीय स्तर पे अनिवार्य रूप से करूंगा। राष्ट्रलीला ऑफ मणिपुर दिस वाज formulated by our Rajasri Begachandra. His contribution to the culture of Manipur is praiseworthy, and his parent, I mean the parent of Rajasri Begachandra's reigning parent is known as the golden era of Manipur culture.
Matang aswada break emalauze ke break batungda humpu mapan suba territorial army de lebak sin batungna pangthok nabugum ngase Manipur su numerasi ke palan thorom pangthok ki paw amade Manipur masung malam ki tongan i paw sing puduna lakchage impact news pu miging taaduna lebiu break ematungda mayam omon taram nokchari loina na bulletin sig makhata paw sing miam na pijari India के अतोप स्टेट सिंगदा हुमफु मापन सुब टेरिटोरियल आर्मी दे पांगथोक नबुम लमदम सिदसु नुमिनस पांगथोखरै थरमदु मणिपुर लेंगाक न सिन आहान मणिपुर राइफल्स की बैंकेट हॉल पांगथोकी थरमदु सरुया के चीफ मिनिस्टर नथुम बिरेनना टेरिटोरियल आर्मी ना लमदम सिदमियामगा आर्मी अमदे असम राइफल्स अनि की मरक्ता समना हननबगी थौदांग लौदुना लाकले टेरिटोरियल आर्मी Security forces singna miyam gidamak tawriba afaba thabak singna maram oiduna miyam na thazab ahore haba wafam su fongdoki Manipur's home had had DA battalions, there is 165 infantry battalions, territorial army. Assam also bought Manipur territories. Since this deployment in the state in February 2007, has become an inseparable part of the security setup of the state. It has been performing its tasks. It is an interface between the local populace and the army and the Assam Rifles unit with distinction. Imphal East District lofom ayamba nong tadam gang thokle lamlai nongada napet laimak khongmapal saijang sabungkho khunou Yangang pokpina chingba the lady below from sing fow sat ngamdam ki fiwam the lady say yashida lopum ayam fow looked up yan labin and lomi ayamba makuk makut hapnare migi ashan below lofum sing the low ubana ayamba oibana matik san and low lok trabadi hen awaba mayok nergan harry Saijang Progressive Youth Club ASPYC with the Youth and Students Welfare Club Sabungko ki maike de sing Singna na bapam pibiduna sato khara da werab su puthok pa ngamna mari laina ba singna mateng pang biu haina apple tongnarakli sahi sahi gi phau khak tamaga akoina uraga aremba khara duna sahi ma chajabani hoji akoina tawdoi kadai dagi lakpa phawna mahajong gi pigani adudi kadai dagi lakpa phawna chagani akoi hoji khanmada akoi hoji mamme akoina government da haijabji lokpham singa si ising pina ba paila namtang sembiu na haibuju government nga si bawde thabak oina di pangthok pirakte sing tadram matam asida hairi ba pipeline duna ising lokpham sing je piba targa di longmi akoi gi chu awa khar chu kana gani Ikang Tokton Awapatar Belami Singda Darka Labimatung in a water pumpino of Agriculture Department Taurang Lairehana Agriculture Director P.S. Rajendra Fondo Kray Wafam Singase Agriculture Department Gimi Maka the Krisivigan Kendra Tawal Scientist Singna Kaksin Kendra Gimanimchana Serauda National Food Security Mission Gimakada Pigeon P Hawaii Urongamade Shawai Achowa Mai Pangna Tari Bumfam Sing Yangshin Bachat Pagamadilan Fondora Kibane Director P.S. Rajendra Fondo Kibada Department Gimaike Paktana Survey Tobal Loire Lonana Report Lakre Assam Digi Makatava Water Pump Line Number Department Taurang Laire Infal Dimapur Giwana Lambi Toneski Akak Naba Chang Laibana Pump Sing as Infal Jiri Lambi the Pushilak Number Taurang Taurihana P.S. Rajendra Fondo Ki Ngasi ki khongcha tu mari lena PS Rajendra makha tana phongdo kibada National Food Security Mission gi makha da KVK Thobal gi miyang makha da Hawai Urong Chawai Achoba Mai Pang na Serong da thab ngamle makha tana state asig district sing da Hawai makal ani ase matam sabada thana na thaurang tauragane ngasi gi khongcha tu da Thobal district ki manung chana ikang thogla balawpham kaya gi fibam singsu tim matuna yengsilam ki खरे हेन सिवियरली अफेक्ट होबा याम हेंजिने सोकपा इसिंग दि पीर बग हिंगिदु जगह जगह सिंगसे अदु महाना खंदो खाना कोई पीरनी अदु पम लेबी प्रोसेस तौ लेरगे देखोय मतम चाम चंगदबने खोय लोकल मार्केट दा फंगबा लोकल लीडर सिंग दि खोय लौरगा पीबसे हयेंग मक्ति खोय हौनबो होनरी फलजिरी बाम रोस दे खोय मनाक नक मार्केट हाइदा सिलसे गुम से दि खोय फंगब्रा फंगदब्रा हाइबसे यारि के अनक मार्केट दि खोय लोर कांदा खोय खोजिक्सी कन्ना खोय होनबनी ngarang makta khoi da stock ta khoi no ngangnar ga thammi se khoi around 30-35 adagi stock tu di khoi leire ada si thu matum loksela kan khoi pi ba hai ba jaga jaga khare hen sopa jaga jing si district khai do kan da khoi jenga matung da khoi madu pi gani
River Leaf Irrigation की मतेंग ना खुराई Assembly Constituency की मनुंग चन्ना फकनुंग कंगला सिफाई मसुंग कंगला संगम संगी लकोल सिंगदा इसिंग फंगन बहाउक्रे मफम सिंग असिगी वैना पुन River Leaf Irrigation मंगादा हॉस्पोर कुलुमदोगी पम सिंग सिजिनदुना लौबुक तो इसिंग फंगनमदगी अवाब खरद वरबसु कोक पंगमलगने हना माइनर इरिगेशन डिवीजन 2 की एजुकेटिव इंजीनियर एस बेटामैक्स न फोंदोक्रे ngasi phanghnung awang lekai da paumi sing unabam da बेटामैक्स ना assembly constituency da phawdun chili biril turel khung then bana ising singkatpad awab khara mayuk narabasu lokon sing kandaba yade habe gi wakhalol da department sin awang thak ta honari lokol sing asigi mapu sing na so ising sing asi arem da manghan bidan na ba laikrak chatuna leraba lobuk singda ningtina ising fangan ngamna na ba hona ba mateng pang biu hana apil tauki Imphal East leiriba pam RLI singse honorable CM gi instruction gi makhada akoina kanna akoi department side gi thau khara pijai adumaina mateng tawraga mayam se low siri mayam se kanna ba koi kan hotna jare matungda akoi drought se thoktana ba koi upambi mayam kakthatpa khotatpa je si lepina ba aduga upambi yari ga yamna tharaga global warming dagi koi keno tongna ba safe tongna ba aduga si paikhatna ba hona ba da hojik public ka department ga coordinate lainana ba da honorable MLA khuraina support tawbiraga koi si yongna tawjaba ngambani Phaknung awang lekai dagi wai danabir kauba miwai amana phongdorak padang asidagi hauna minor irrigation loisang na lokholak leba khongthang asina labuk sing asigi sathok saruk samagi manung da yangkhai di kanma ngamlakane mausagi khusem na nongi awat pa leibana law lokpa yarodra haina mi pairu rabasu matam chana iseng pirakpa sina kanma ngamlagane hena mahakna MLA amade marilena basingbu thagat fa phongdorakhi low mapan salam dai maru changam dai jida koi lekak chatna ising gi awaba koi phauda yamna noi taba sethi am piri ba si hauju ju Manipur gi chimi so wiri ba koi kai kono ba en biren gi lising makada koi konun khunjana koi khurai ken dagi ambulance satlaga hajiru dagi hauju ju koi ising asi koi lobukta taba haujare adu hari ba ising asi taba dagi di koi 50% gai di koi sathok che koi kan mangam ngani habi thajaba thamjari ngasi gi sibuk chingbi ising asi koi gi khurai gi ambulance na koi CM gi Gatanaraga, a quick problem is Hajur with the Yamhara, Cow, Tim Birakana, Modingarang, Handagi, Yam Noiva Haitara Quidity. I don't know, which kill if you did 50% will take and Mangamagani. Thasigi mangadagi hodor numin mangani sumna satharakpa right to information RTI week ngasiloshin kray kunai sida achumba chatpa walak panamaram oraga RTI ekasi lakpane tungi hawalak liba mirol dadi achumba lambida puduna ekasi sanafam lehengum se hana CFNPD Minister Karam Syam na phongdokray thauramase Department of Personnel and Training Ministry of Personnel Public Grievances and Pension gi mating makhada Manipur Information Commission sinduna Palace Compound leba lamyan musanglenda pangthokibani Thauramada Minister Karam Syamna ekasi mafungfan chana handuna kunai sida chaliba aran masing chumthokpa yamna maktangai fade pandamase fangner bahona bad RTI activist sing na thauna fana made masagi ojaba thidana hotna sangi hana phongdoki ngasi gi thauramadu ko marilena numit mangani chumna chatharakpa thauram pare ngasi gi manung chana pangthokiba quiz competition da makok mathang ta khraba mahiru singda mana mathum piduna pungning thogat pagi thauram se pangthoki Transparency ji fajana leiraba thamoi sengna thamoi si sengaga di RTI gi posi thudung mathau ta de na khalli adubu yamna civilized country da di sumoi posi kachu lainadri ado India gumba Manipur gumba state da di masidi adum masni yam darkar oiri maram di sakti se paira ga aruna tum se tawgi chang hengalakwa tawning wagi chang hengalakwa adumba mayam du leibani na Tauribaro na top chingdo khangdo wise di RTI sneba ada ngasai aina Tauribaro badu kanau mamna khangdo ki hona basine khwaidai chawding adu si aduna RTI activist wai basi most powerful ma sakti leiba darkar lei maramdi sakti leiba mi ngakane mana silence tor adu ido officer de wero politician de wero aduna aidi akoi activist singi yaudriban khalina to pa state taga de adum nongmai jaba khotpa maru jaba khotpa mayam ama tongreini ada akoi sidati yamna critical situation ju hoiba maramdi thabak singje toropa kanda many environment laibanina aduna aruba problem mayam ama activist in adum face the sd akoi adi khuding mona khangi
थासिगे होक्यो तांग मंगादा कैसामतोंग इलामम लेकाय द थौरी यानुना लैखिद्रबी सोरेन संगमम ओंबी सोनी बला मदे थासिगे होक्यो तांग तरेता कवा नौरम लेकाय पेना खुंगुम परेंगदगी असेम ओंबी निर्मला मिसी अनियसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन वुमेन अगेंस्ट क्राइम की चेरुल मना यानिंग द फोंदोरकली लोनन मिसी अनिसी की मतंगदा मरी लेनब पुलिस डिपार्टमेंट ममुतान थिगत पिरनबा अपील सुतोरकली थासिगी तरेता थौरी यानुना लैखिद्रबनी हाइबा कवा नौरम लेकायदगी असेम ओंबी निर्मलागी रिम्स मोक्त लैरिबा असिबा हक्चांग लौगी मतंगदा नुपा मयुम अमदे नुपी मयुम अनिगी मियाम मरक्ता ngasi nungtil imphal west dc office ta thomjinuna nakal anigi marakta ngaiak sayet na bathok durei नुपा मयुम की म्यूय सिंगना निर्मला की असिबा हक्चांग लौननबगी अयाबसे डिप्यूटी कमिश्नर दगी लौब लाकु मतमदा नुपी मयुम की म्यूय सिंग अमदि मिसी असिगी मतंग सेम की जे सिना अथिंग थंबदगी सयेनब अदु थोकिबने अदुबु नुपा मयुम की म्यूट अमदे नुपी मयुम की अपोक मपा यावना डीसी के वारी सानदुना नुपा मयुम ना असिबा हक्चांग लौदुना अरोइब मथौ मोंगम पांगथोकपदा लैखिद्रबी असिगी अपोक मपाना अयाब पीखिबदगी सयेनब अदु लोइसिनखी अदुबु जे सिगी कांगु सिंगना अमतोयने यानकी हाइबा वाफम की मतुंग इना मिसी असिदा चेनबा मियोय सिंग सैराक पीद्रिब फाव अचिबा हक्सांग लौब याखिरोय हाइरी मियोय खुनाइदा अवा अना खुदिंगमक्तगी कंजनरनबगी मतंगदा खाना नैनबगी थौरम अमा पांगथोखरै कन्वेंशन टू सेव ह्यूमन सफरिंग हाइब थीम दा यूनिवर्सल फैमिली ऑर्गेनाइजेशन UFO ना सिंदुना थौरम से मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबनै ngasi थौरम दा युम इंखोल की अकोइबद लाकपा लाइरम तिलम संगलकपदगी ओइरकपा अनाबा हिकाब तेनकाब मिहु लाइहु तौदुना ओइरकपा अनाबा युमगी उरेफ उयुंग हुंदना अमदे युमसा कैसा रोल काइबदि काइना साबदगी ओइरकपा अमदे हक्सांग की इंद्री कया सिंग सोंथरकपगी मतंगदा अखै सिंगना वाफम कया थमनखी Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Imphal East District की मनुंग चनब कोंथा लुफ कैथेलदा निसागी मायोक्ता खना नैनबगी मिफम पांगथोखरै मिफम अदुदा कादाना कोंथा लुफ साखोट खोंतांग लुफ अनिपुन खुसमनदुना निशान खुनाइदा पीबा सैथेंग अमसुंग मसिबु थिंगबदा मियाम की तौदांग हाइबा हिरमदा मिफम अदु पांगथोखिबनै खना नैनबदुदा लमदमसिबु निसादगी कलौननबा यू अमदी मयाई काबा चिंजाक सिंग थादोक्सी इसान इसाबु ngakjasi लेकाय लेकाय दा यू सुंगबा युवनबा लैरबदी मियाम पुन थिंगमिनसे हाबु वाफम सिंग फोंदोकनखी All Manipur Cinematography Association की तरामरी रक्सुबे फाउंडेशन डे अक्टोबर 13 थोकले मरमसिन एसोसिएशन असि मेंबर सिंगना सिंथा लेप्तुना फाउंडेशन डे की थोरमसिदा सरुक याननबा फोंदोरकली गवर्नर डॉक्टर नजमा हब्तुल्लाना मेरा चौरेन होब कुमैन लाकपद लमदमसिगी मियाम द याइफे पाउजल पिरकली गवर्नर नमा की पाउजल दा कुमै यसिना लमदमसिगी फुरु मसेल ग मरक्ता मतोयबगी मरी अमा पुवारी की मतमदगी सागतुना लाकली कुमै यसिना मखा ताना लमदमसिदा अमना अमत ओइबगी वाखलोल अदु हेना चेसिनबा इंग तप साखोट पर लमदम पुरक ओइरसनो हाइना पाउजे लकली चीफ मिनिस्टर नोंथोंग बिरेनसु कुमयसिना लाकपद लमदमसिगी मियाम द याइफा पाउजल पिरकली चीफ मिनिस्टर की पाउजल अदुदा कुमयसिना लमदमसिगी फुरुप मसल गी मरक्ता लैरिबा इचिलिनाउ ओइबगी मरी अदु निंगसिंग हले कुमयसिना फुरुप मसल गी मरक्ता हेना मरी चचिन हनब पुरक ओइरसनो हाइना पाउजल लकली मेरा चौरेन होब कुमयसिना लाकपद मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट टीएन हाउकीबमदे हानगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमनसु मणिपुर मियाम द याइफ पाउजल पिनरकली कुमयसिना लाकपद इंग तप्पा साखोट लमदम ओइरसन हाइना इमा पांथोइबी मफम थौनीजरी हाइनसु चेरोल असिना फोंदोरकली नाकल मरमदा सही खुदिंगी लेप्तना चथरकपगुम मेरा नोंग पानबा सनामही लाइनिंग
Khongsat hut numit hayeng ayuk pung mapan tawa matamda lining tau sana mahigi mapau sian ba apun magi lining khongsat ama infal gi maroi ba mapam sing da chatuna lining tau gi lai pau sian magi thoram pang thokani amade miyam na saruk yabi u haina lining tau sana mahi temple board na thokpa chero lamada khangalakli Hauji sana bagi pauda Moirang College na A Pratap Singh Memorial MU Inter College Men's Football Tournament ki winner oiba ngamkrei Thambal Mari College oinam na yumbu oiduna sana riba football tournament na siging as sana kiba final match aduda Moirang College amadi KP College hiang thang panjil amamam chanaduna match draw oiba dagi kicks from penalty mark na match asigi apa aka apo lepnaba matamda Moirang College na panjil ahum KP College hiang thang na panjil amakak chanduna match ase Moirang College na KP College hiang thang mu panjil mari amada maiti ba peak bangamki Manipur University Sports Committee gi miya makha da chathariba football tournament sida Manipur gi tongan tongan ba mafam sing da leba college sing da gi lakpa football team kuntaruk na saruk yaki Under 14 girls doubles AITA MATA Championship Series tennis tournament ki final match sanan naba sem sab luikre ngasi lamfel da leba officers club ke decor tab the sana ki ba girls double gi an semi final da sarbi nomika pamamadi Taniska Patar anigi zurana yumnam thoibi musung MNC sanaraima anigi zurabu point taruk ani da maiti pi ki bagalona ani suba semi final dana agu yumnam amadi est linda anigi zurana Adhika Rajkumari amasung lamabam bindiarani ani gi zurabu point taruk ani taret manga da maiti piramduna sathariba tennis tournament asigi final changmangamki All India Tennis Association gi miya makada Manipur Tennis Association yumbu oiduna chatharakliba tennis tournament asigi hayeng ayok final match sanaragani Under 14 Voice AITA MATA Championship Series tennis tournament ki final match sing hayeng sanar naba same sabasu loikre lamfel da labor officers club ke deco turf the sathariba tennis series aski ngasi sana ki under 14 voice doubles ki an semi final da aswajit senjam amade antarik tamuli ani ge jurana Biparsi Vishwas amasung Aditya Kalita ani ge jurabu point taruga madamai thiba piram laga tournament asigi final changbangamki tennis tournament asigi ngasi sana ki under 14 voice double gi anish to semi final dana Harsad Vora amasung Aman Goen ani ge jurana Fares Lukram amadi Sankar Haisnam ani ge jurabu point taret ani damai thiba piki All India Tennis Association mi makada Manipur Tennis Association yumbu oiduna tha asigi tara pawu chathagada tennis tournament asida Assam dagi sanaroi Nepal West Bengal dagi sanaroi ama Karnataka dagi sanaroi ani Maharashtra dagi sanaroi ani amadi Manipur dagi sanaroi taret puna sanaroi kunna saruk yari hayeng chathariba tennis tournament asigi final match sanaragani Asian Bodybuilding Federation ABVF na thasi ani dagi nipan fawu Pune da pangthokadaba yankhai ni thoi suba Asian Bodybuilding and Physics Championship 2018 da 75 kg category gi makha gi kangrupta Junior Mr Asia gi mingthol lokraba laitan tem Dinesh Radiant Group na sinduna taram na okrei konung mamang da leiba Radiant Fitness Center da pangthokiba taram na okpogi thorama da Radiant Group ki Managing Director and Romeo na Dinesh ta acham khudol pot pi dana pungning thawgat ki Dinesh mamang da World Championship ki hadasu lamdama sig mingchat purakraba misak ne mark saye sig December da Bangkok ta pangthokada World Championship amadasu saruk yana na khallaba sanaro yamane United Gym Naurem Thongi Sanaroi Lystrom Netana Yankai Nitoi Super Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship the bronze medal Laura Cray Thasigi Maridagi Nipan Faubuda Punegi Valewadi Mahaluzen the Pangtokiba Championship Adugi Senior KZ 55 ki counter Uripop Yambim Lekai digi Lystrom Netana Ahum Subama from Kanmangam Kibagalona bronze medal Lobungam Lakibane ngasi Naurem Thong the labor ipa thokku ki sanglen the pangtoki ok pagi thorama da United Gym Naurem Thong ki chief coach is Drubana Senmitlon gi awaba ka mayok na rivelam damas ki sanaro ki ana India gi mai purak bahai basi tarai ba thabakam natte haba wafam phongdoki
December की World Championship सिदा Bangkok का पांगथोक का दुर्बिदा इस वजह आई मथकता लेबा सिल्वर अमदी गोल्ड मेडल अनी को माइथी बपिरगा आई yang होना दुना मैमी दमकता गोल्ड मेडल जे नंदन ngomda panggung ngombo ko sagi adna मैमी बोल The Police Commemoration Day Mini Marathon Tha Sigi Taramadi da Pangthok Lagani Tharmasi Mari Lena Ngasi All Manipur Sports Association Complex the Pangthok Kiba Paumi Sing Unab Githaramada Infal West Law and Order Additional SP S Hemanta MPS na Athletic Association of Manipur Giming Makada Manipur Police Department Sinduna Pangthok Durba Kilometer Taramato Gilam Sanglam Selase Police Department Gi Tabak Thorum Kya Thawai Haksang Yaun Tabak Chat Thabak Thoram Sing Pangthok Lamba, Police Personnel Sing Mafam the Ikai Kumna Butpo in a Pangthok Kadabane, Lamsang Lamjelasi, Kumalampak Mini Stadium, the Gilam Taduna, Minutong, Hata, New Sokon, Palace Gate, Tumungtong, Kaisam Tong, Kaisampad, Wahangum Lekai, Nagamapal, Koyatong, Awang AOC, Kekrupat Kilambi the Lak Laga, Kumalampak Mini Stadium, the Amuk, Lamtungpam, Wagani Hari. Pangthok Doriba, Lamsang Lamjelasi Mafung Fan, Naba, Lamdamas, the Lady Bakang Kudim Magna, Mating Pangbiu, and so Hamilton Apple Torkli. Marathon asi akhoi lagi dribasing akhoi hajaraga akhoi martesing akhoi dedicate tawga akhoi buningsing boina akhoi na sinjabani praja mayam adigi akhoi athleticsing thawai obiba adigi akhoi police ki mattering sida akhoi na sadanjali tawjariba masigi program sida akhoi ngasigi media singi afamda akhoi Imphal East amsung West District Police ki mahut sinjaraga akhoi na masigi marathon asi mapung phab da mating pangbiu amadi yaubiu Matanga the bulletin say tension jadring mangoin and headlines Jamuna Pijari Manipur Park Koti Kunito Changna Iri Spoon Silk Mill Atubra Saragani Hana Silk Expo with a workshop on silk Samagra Hongdoku Thoramda Union Textile Minister Smriti Irani in Fongdokre Manipur Civil Services Combined Competitive Examination 2016 da Khan Kraba candidate Manipur answer script Atu Matamda Miyam among the Putonga group of aspirants na MPS Sigapung Extension Luckily Justice Lano Sunkam Zami na Manipur High Court and additional judge in Wasak Lokre Panuna Leba Kesing Han Lucian Rabahona Ganihana Justice Zami na Fondokre Amasung ikang thokton awab tabr lawi singda mathau taba water pump pinu na Agriculture Department di Taurang lai rehana Agriculture Director PH Rajendro na Fongdokre